umurundi numufasha umufasha si wabazwa umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma bisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri ibisanzwe ntivyoroshe abanyagihugu bapfasoni namwe rwaruka ibiri kubera nga mu gihugu cy'u Burundi rwose ntibisanzwe biratangaje cyane ko biriko biragaragara ku bantu badagakwiye kugaragaza ko byagakwiye kubako naho ubundi ibingibi rwose uyu bireba canke se niyo yumva rwose uratwenga ugashaka guturika imbavu ibingibi rero nibyo tugiye kuza tureba ko nyuma y'amakuru ashushe tugiye kubabwira ndabararikira kumva amakuru inizi ngingo nkuru kuri tugiye kugaruka ko mwaya makuru ariko nimureke tureke kuzimba amagambo tureke kuyatindamo rwose tubanze dusuhuzanye tumenye ko abavandimwe ndetse n'inshuti twakomeje kuba twaramuka neza kandi dukwiye kuba twiriwe neza naho mu gihugu cyacu cy'u Burundi ho ni ibintu bitwengeje rwose nararikiye kumva aya makuru kugira ngo tuze kumenyana ndetse no kumenya uko ibintu bihagaze buri wese araza kuvyumva ukwe ndetse anabihitubwireho ukwe ibingibi rero aya ni amakuru asanzwe ariko arashushe rwose ni amakuru asa nkaho rwose aremereye cyane turabaramukije abandi turabahaye mwiwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini ngaho rero namwe muri mu bihugu bitandukanye cyane ibyahangaha mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda ikambere namwe muri mu Rwanda ndabahaye karibu reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru aje abagera ko mu buryo bworoshye kandi mukayabona ataragoye ndabibutsa yuko aya amakuru mutoherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates rukabageza ko amakuru rwose ameze neza arimo umwimerere kandi mubandanye gukora sabone kugira ngo urubuga cyangwa se uyu muhora wanyu wa Burundi Updates ukomeze kubagezaho amakuru yayandi yizewe kandi abagezwa ko namenyesha amakuru batandukanye babahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabageza ko mu buryo mutaronka ahandi abanyagihugu bashingana y'abapfasoni namwe rwaruka rero ndagira ngo bakangurire ko uyu muhora wacu uraza bageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu ndetse n'ubunyonyizi waba uriko bwibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi mureke rero dusuhuze n'abantu bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu dusuhuza abo mu Kibitoki abo mu Ngozi abo mu Kiruzi Gitega Rumonge ndetse na Bujumbura muri rusangi aya makuru rero turababwira ko muyatorezwa n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabageza ko mu buryo bwihuse atabukererwa atano kuyabasondekamo canke se babahereze amakuru atuzuye gahunda no kuba amakuru yuzuye kugira ngo abanyagihugu munyurwe kandi natwe tunyurwe ko twayabagejejeho ari mazima kandi atakibazo afise Marika rero tubandanye tuyabwira yuko ari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru abagere ko turanashimira cyane namwe muri ko murayumviriza ko muri abantu b'intwari gahunda nuko tuza abasabone ibihumbi 100 kugira ngo amakuru yacu asakare hose n'uyu muhora wacu umenyekane hose kugira ngo abandi bose bajye barebera ko kandi bajye bamenya ku gaciro ndetse n'impamvu tubagezaho aya makuru so umutima mubi ahubwo ni umutima mwiza atwagabiwe na mpwemu yera rwose mpwemu yera ntabwo yatuburamo mureke rero namwe dukomeze kubana mubandanye kubana natwe kandi mubandanye kugira ngo buri wese ajye aramenya amakuru ko yaje kandi ayamenye ku gihe Mureke rero dusuhuze n'abantu bari mu bihugu bitandukanye abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabasuhuza abo mu ntara rwose ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitandukanye tugiye turabasuhuza turabaye mwiriwe bamwe bati ijambo abandi ati si ijambo abandi ati ujambo naho abandi bati bonjour abandi bati bon après-midi naho abandi bati bakababwira mu maringara ibyo nabyo ni ibintu rwose tuba twishimira ko mwese mubasha kutwumva mwumva indimi zitandukanye kandi munazivuga mu buryo butandukanye abari muri Uvira abari muri Goma abari muri Kinshasa abari Bukavu ndetse n'abari hariya hirya rwose turabasuhuje ku mipaka rwose hano imbibi n'igihugu cy'u Rwanda abari hariya mu Rwanda bari mu ntara y'Uburengerazuba Burasirazuba abari mu mujyi wa Kigali abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abo bose turabahaye ikaze n'abari mu ntara zitandukanye no mu turere dutandukanye hariya mu gihugu cy'u Rwanda turabahaye karibu mukomeze kutwumviriza rero kugira ngo aya makuru abagere ko abo muri Tanzania bari hariya Dar es Salaam ndetse n'abari hariya muri Kenya abari hariya rwose muri Kenya Nairobi namwe turabahaye ikaze abari muri Uganda Kampala turabahaye ikaze kugira ngo aya makuru yacu akomeze kuba abageraho gatanu kuri gatanu reka ndabibutse yuko ari byiza kuba yijeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru ajya kugera ko mu buryo bworoshye utaronka ahandi kandi nkubwira yuko aya makuru toherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukagezwa ko n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi bakaya
kugeza ko 5-5 atankomye kandi atana kimwe kiyabangamiye kugira ngo akubwire ko turanonosora rero kugira ngo mwe muyumve neza kandi muyumvirize munayubahirize kuko arimo amakuru abarimo n'inyigisho harimo amakuru arimo imboro ndetse no kubaburira cyane ko muri minsi murabizi neza ko mu gihugu wacu bitameze neza harimo gahunda wumva zimeze nkaho harimo imyireko harimo imirwano ndetse no kuvugana nabi hagati y'abategetsi baturongoye ibi navyo akaba ari bimwe mu bituma nyine iki gihugu cacu gikeneye abamenyesha amakuru abahinga baraza babageza ko amakuru rwose ku gihe kugira ngo mumenye aho bigeze ndetse naho biri gusha bishira naho rero nimukomeze kubana natwe mubandanye rwose mukora sabone kugira ngo aya makuru ataraja bacika bantu bacu muri abacu tukaba banyu we are here for you kugira ngo maze buri kimwe cyose tujye tugikora ku bwanyu kandi tujye tugikora nta kibazo na kimwe kibonetsemo. Mureke rero mbabwire ku ngingo nkuru turi buze kugaruka ko mwaya makuru yacu twabateguriye aho tubabwira yuko umutekano muke muri Republika Demokarasi ya Kongo ubwo perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'itangazamakuru cyangwa se imenyesha makuru hano mu gihugu cyo Burundi mu gisagara cya Bujumbura ubwo yaragiyeyo arimo umuzinduko arimo arasura isuku nkuko bisanzwe abigenza mu nyuma y'ihera ry'ukwezi. Uyu mugabo rero yaciye abazwa ibibazo bitandukanye noneho bamubaza ibibazo bibiri by'ingenzi arizo tugiye kuza kubageza ko muri aya makuru twabateguriye. Bamubajije impamvu muri Republika Demokarasi ya Kongo afiseyo yarungitseyo ingabo 10,000 nyuma yo kurungika ingabo 10,000 bikarangira n'ubundi Republika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutaka ndetse no gutabariza ibihugu mpuzamakungu ngo bimutabare ko n'ubundi aho ariho umwanzi aramushaka. Ibi ngibi rero nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yasubije itangazamakuru n'imenyesha makuru n'abanditsi ndetse n'abandi bose ababwira yuko ico kibazo duciye tumubaza atari we ukwiye kukibazwa ahubwo iki ngiki gikwiye kubazwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bakakibaza Antoine Tshisekedi. Ibi ngibi rero bamubajije ingene canke se impamvu aciye arabitubwira gutya tubwiye ati twamubajije tuti ese bishatse gusigura iki yatubwiye ko bisiguye yuko Uburundi ari umufasha ubwo rero mu gihe ibyo ngibyo bibaye ivyo ntabwo bikwiye kubazwa umufasha ahubwo bikwiye kubazwa ufashwa. Uyu nguyu rero akaba yahise avuga yuko bikwiye kubazwa Antoine Tshisekedi impamvu tumurungikira ingabo zo kumufasha bikarangira n'ubundi inyeshamba cyangwa se iriya mihari ikomeje kuba yafata imujyi ndetse ibisagara bitandukanye bya Kongo ikabikomeje kuvyigarurira nyuma yo kumva ko M23 n'ubundi nyuma y'utundi duce cyangwa se nyuma yindi mirwano yari maze imisi yari icecetse M23 yongeye kuyivyura ikaba yongeye igafata tumwe mu duce turi kwegera hafi naho igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo gihagarariye cyangwa se gihagarariye ubwo ni igisagara gikuru aho perezida Antoine Tshisekedi aherereye. Ibi ngibi rero amaze kuvuga gutyo hari ibindi byagiye bigaruka ko mwaya makuru nibyo turi buze kubabwira mu kanya kidonido. Naho ingingo ya kabiri turi buze kuganira ko turabwira yuko muri Republika Demokarasi ya Kongo hari ikibazo ngo cy'imyiyereko ikomeje kugaragazwa n'abaturage bo muri Republika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko abasirikare cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeze guteza umutekano muke yanga mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo basaba yuko aba basirikare bakomeje kugaragaza ingeso mbi ndetse n'ubusuma bwinshi abangaba bakaba bakomeje kugaragazwaho kunyonyeza ndetse n'ubunyoni bwinshi bwo kwiba amatungo ya Republika Demokarasi ya Kongo harimo amabuye y'agaciro harimo amatungo y'abaturage ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi navyo turaza kubigaruka ko mwidonedo twabateguriye mukomeze kubana natwe rero kugira ngo aya makuru arabagereko 5-5 nta namwe abacitse. Muri rero tubabwire yuko reka ndabibutse yuko ari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru aje arakugera ko byoroshe atangorane. Reka mbonere n'akabyo ko kubibutsa yuko ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi updates mukagezwe ko n'abamenyesha amakuru abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi akandi bakabageza ko mu buryo mutaronka ahandi. Ningizi ingingo nkuru kuri turibuze kugaruka nkuko twabibabwiye ko turibuze kubabwira ku majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuze nyuma yo kumubaza ikibazo cy'umutekano mu kibanire wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho iyo yarungitseyo ingabo ariko n'ubundi uduce cyangwa se ibisagara vya Republika Demokarasi ya Kongo bikabikomeje gufatwa na M23 naho ingabo z'u Burundi ngo zirakomeje guteza umutekano muke muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko umubandanye rero mukore sabone kugira ngo aya makuru agera bagera ko mu buryo mutaronka handi. Ndababwira yuko uru rubuga mukomeza kuramenyera urubuga mubandanya kumenyerezwa ko ruraje rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse tukareba n'ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko biribonekeza mu bisata bitandukanye vya leta haba muri politike. Turaje tubabwira amakuru uko agaze turaje tubabwira amakuru y'imyidagaduro hanze y'ibihugu ndetse no mu gihugu hagati mu mitumba mu makomine mu masekiteri ndetse n'ahandi hose. Ibyo byose turaje tubageza ko ubwanyu mukomeze rero kubana natwe kandi mukomeze kumva
kumviriza uyu muhora kugira ngo tuba mureke rero twihute cyane mureke tubandanye dushaka kugira ngo amakuru areke rwose kubacika. Ndabizi mufise amatsiko menshi kugira ngo mwumve ivy'iribanga canke se ivyo makuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse ko nyuma ya ayo magambo canke se ibibazo abamenyesha amakuru bamubajije nyuma yo gusura igisagara cya Bujumbura. Mureke duhere hano rero ubwo bamubazaga ku bibazo bitandukanye by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Mureke rero tubabwire yuko uyu mukuru w'igihugu ubwo umushinga makuru cyangwa se umumenyesha makuru yamubazaga ikibazo kujyanye n'uyu mutekano rwose uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umumenyesha makuru ubu rwose mukuru wari ngaha warumwegereye ko yaciye amubaza ikibazo avuga yuko yagize ati ese nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye ukaba rwose uri na generali ukaba wumva ivy'intambara kuki turakomeza kumviriza amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko M23 ikomeje gufata canke se ikomeje kurwanya ndetse no kunesha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urabivuga hiki kandi twarumvise yuko woherejeyo ingabo z'abahinga babandi barwanira mu kirere mu mazi ku butaka ndetse no mu muyaga, ariko tukaba dukomeza kumva ko bakomeje gutsindwa kimwe nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari gutsindwa cyane ko wagira ngo nta nabari kurwana wagira ngo nta nabahari. Ibi ngibi urabivuga hiki ko ibi bintu bikomeje kuba akayobero, turi kwibaza icyo ingabo zacu z'u Burundi zagiye gukora ngahaya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi wumva M23 ikomeje gufata ibisagara bitandukanye ivy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rwose umuperezida wacu yahise avuga ati rwose nigira ikibazo rwose ibi bintu ntabwo ari nge urakwiye kubiyishuzwa ibi bintu ubundi ndababwira yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twarumbitseyo ingabo z'u Burundi turi nk'ubufasha, ubwo Umurundi ni nk'umufasha kandi rero mu gihe byagenze gutyo icyo kibazo ntabwo kibazwa umufasha ahubwo kirabazwa ufashwa. Niyo mpamvu rero yahise ababwira ati ivyo ntabwo ari nge bigomba kubazwa ahubwo bigomba kubazwa n'uwo twagiye gufasha. Impamvu twamurungikiye ingabo nyinshi hama bakaba barimo baratsindwa umusubirizo, ivyo nabyo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Umukuru w'igihugu rwose yahise asubiza ikibazo cyiza, turibaza ngo ese amaherezo n'ayahe. Bakomeje kumubaza ese nubwo uvyikuye ko kandi tukaba tuzi neza yuko abaturage mwaratubwiye ko mwohereje ingabo rwose za zindi zikora ku mbunda ukagira FDK47 ukagira ngo ni burende bafashe, ubu ngubwo ivyo ngibyo birasobanukirwa gute? Canke se umunyagihugu ziko hoherejwe ingabo zigiye kugarura umutekano arabyumva ate nyuma yo kumva iki gisubizo utanze? Umugabo yahise avuga ati nigira ikibazo rwose aho ingabo zacu zimeze neza ndetse n'umwanzi ukenera kuhahonyeza ikirenge baca rwose bamuburiza irengero, uwo nguwo niyongera kugaragara muri icyo gice. Akaba yakomeje kutubwira ngo mwebwe nimwicare mutuze turafise umutekano uhagije nubwo harimo benshi bakeneye kuwangiriza ariko tumeze neza muhumure. Uyu mugabo bakomeje kumubaza ati ese nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye urabwira iki abaturage kuri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ntibishobora kuzazamuka hama bikaca bitubwira ko dore ko duherutse kumva amakuru avuga yuko M23 yaguteguje ko ishobora kuza kurasa Bujumbura. Yababwiye ati ivyo no gutwenza ndetse no gutevya baburi babuze icyo gukora ngo ni kwa kundi umuntu ahaga hama agaca akora amena ibiryo, naho yabwiye ati bazireshye bahohonyeze ikirenge. Ati mwebwe abanyagihugu nimwihangane kandi mukomere mutuze mugume hamwe hama mwebwe muzareba ivyo igihugu cyanyu kirakora. Murafise abayobozi bakomeye cyane rwose kandi murafise abayobozi babarebera, murafise abayobozi b'abagenerale kandi bazi kurwana bazi intambara icyo ari cyo. Ubwo rero umwanzi wese aho yaturuka ngo baca rwose bamurwanya. Iki kiganiro kuri ingingo yagiranye n'abamenyesha makuru bangaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kumubona ariko aratembera mu gisagara cya Bujumbura. Mureke rero nizere ko kubohejeje gushonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko atangorane byabaye byiza kandi ukaba wabisoce ndetse n'akajyo ko kukwibutsa yuko aya amakuru torezwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukamenyeshwa n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu. Nizere ko ivyo byose bitagaragaye nk'ubusa ahubwo byagaragaye nk'igikorwa cy'ingenzi kandi nizeye ko mwabikoze neza 5/5. Naho muri tukomeze tubabwire ko muri Kongo ingabo z'u Burundi ngo zirakomeje guteza umutekano muke ngaha mu gihugu.
Ibi ngibi byagarutswe ko n'abamenyeshamakuru batandukanye, ibinyamakuru bitandukanye bisanzwe bizwi ngaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bigasamirwa hejuru n'ibimenyeshamakuru biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, za Burundi Updates, ndetse n'ibindi bimenyeshamakuru bitandukanye bikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mureke rero tubandanye tubabwire ndetse ingene impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kuvuga yuko abasirikare ari abajura, iri kuvuga ko abasirikare ari abajura. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'ibinyamakuru n'ibimenyeshamakuru Le Monde ndetse n'ibindi bitandukanye, Burundi Updates, Ihuriro TV, ndetse n'ibindi bitandukanye bikorera ngaha mu Burundi, za Burundi Updates, amagurupu menshi agenda akoreshwa, za CNDF, FDD, abagumyabanga, ndetse n'ibindi bitandukanye bikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mureke tubabwire ko ibi ngibi bikimara kugaragara neza cyane, ni imyiyereko yabereye mu ikaritsiye rwose isigaye ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bavuze yuko ibi byose biriho gukorerwa iki gihugu kubera ko babuze uwakirongora neza. Bavuze yuko ngo burya intare ishaje imbeba zirigata iminwa, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaye ihamagara abasirikare bo kuyifasha bo mu bindi bihugu by'ibibanyi, aho kuyifasha ahubwo bakayambura. Ibi ngibi rero ntabwo abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagerageje no kubyiyumvisha habe na gatoyi, ahubwo akaba ari ibintu byakomeje kubahangayikisha umutima, ndetse akaba ari n'ibintu byakomeje gusa nkaho bibayobeye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane umukongomani ariko arivotera, ndetse ariko arabaza impamvu yacyo, ndetse n'ingene cyangwa se nico bakosheje kugira ngo iki gihugu cyabo kisange ahantu nk'aha. Umukuru w'igihugu Antoine Tshisekedi yatanze amagambo ye agira ati: muhumure abanyagihugu bakongomani, kuko ibi bisagara byacu nubwo mwumva ngo M23 ibirimo, ariko mwumve yuko ibi bisagara byagiye bifatwa, ibi byose tuzobigaruza. Imana ngo niyo nkuru. Barangije baravuga bati: nimureke mwikihangayikisha, ahubwo mukomeze kugenda neza, ibindi bizizana. Bareke guhangayikishwa n'ubusa, dore ko ngo abandi bose bakomeje kubatesha umutekano muke, baraza kuza gukorwa mu minsi mikeya. Ngaho rero mureke twongere tubabwire ngo ese mwebwe mwiriwe mute, bivanye naho mwari muherereye, kuri mwe mwatwumvirizaga muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu Rwanda, ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko byari byiza kubana namwe, kandi byari byiza kuba mwari mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera ko mu buryo bworoshye atangorane. Reka mbonere n'akajyo ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukayagezwa ko n'abamenyesha amakuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakayageza ko mu buryo mutaronka ahandi, haba mu bihugu bitandukanye by'ibibanyi ndetse n'aha mu gihugu cyacu. Ngaho rero mureke tubibutse ingingo nkuru twaganiriye ko, aho babifasha bamwe baje aka kanya kugira ngo mubashe kumenya ibyo twavuze ko ndetse n'ibyo twagarutse ko. Twabwiye yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ingabo z'u Burundi zikomeje guteza umutekano mukeya, aho abaturage bakomeje kubashinza gusahura ndetse no kwiba ubusuma bwinshi, amabuye y'agaciro ndetse n'imitungo n'amatungo y'abaturage akaba arimo aranyonyezwa, andi akaba arimo aranyerezwa, ariko ukuri kukaba kuri kunyegezwa n'ubundi n'abaturage n'abayobozi n'abarongozi bangaha muri Kongo. Hamanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agabwira ari kumwe n'imenyesha makuru, akaba yabajijwe ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akavuga yuko ivyo ngivyo bidakwiye kumubazwa, ahubwo bikwiye kubazwa umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya akaba ari umufasha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bagomba kubaza uri gufashwa amenye niba service iri gutangwa n'abari kumufasha inoze cyangwa se icumbagira. Mukomeze kubana natwe rero, turaza kugaruka mu kanya mu makuru ari buze kuba agezweko.